Nomor 2. Nomor 5. Okay, good afternoon ladies and gentlemen. Today we have bull races training in the Priok field. Well, they will be released together in red flag. We got here Chakra Birawa, and also on the white flag we got Prabu Sakti. They will release together here. One more time in the white flag we got Prabu Sakti, and also and red flag we got Chakra Birawa. Wow, we got so long time we have no bull race competitions on the Madura Islands. Now we will release together. We'll be through to the finish line. It will be Prabu Sakti or Chakra Birawa. Let's see together. We'll be to get to the finish line. Well, let's see together. Prabu Sakti or Chakra Birawa. It will be released together here on your screen. Red flag Chakra Birawa, on the left side white flag Prabu Sakti. Okay,
No competitions. Training together on Priok Ketapang. Come on. Alright. Just for information, this is Ian speaking, the YouTuber low cost on YouTube channel Ian Blue 78 or Ian Blue 78. They will be released together. I hope I get good pictures here. Oh, really? Together will be, who will be through? Prabu Sakti or Cakrabirawa? Oh, many people there. Who will be? Who will be? Oh, Prabu Sakti. Prabu Sakti, I think. Wow. Okay, that is Cakrabirawa. So Prabu Sakti through the finish line, the first. Ayo Miss, apakah Anda rindu? Oke, tretan menabi gila dan gula bahasa Inggris. Saya perlepasan kedua kadinto dan beten kaula terus aku mentra ngangkui bahasa Madura katira bahasa iki. Jadi beda dua bahasa. Menabi si pertama gila bahasa Inggris semangken dan kula otawa beten kaula bahasa Madura kadito. Selempang pote beda Prabu Sakti. Selempang merah kadinto Cakrabirawa kadito stangkeun pada Ketapang. Informasi Kak Dinto pon kelebun sekeduan Prabu Sakti kadito taruh 10 juta. Tahun yang bener napa punten Kak Dinto? Taruh 10 juta. Ken ki aboto gelu. Pon. Menabis pelepasan pertama gelek kadito Prabu Sakti saya menang. Nah, pelepasan kedua kadito peserah saya bekal masuk ke garis finish pertama. Napa Prabu Sakti, napa Cakrabirawa toreh olah tireng bareng. Mereka taruh 10 jutaan informasi Kak Dito. Pinter-pinter Kak Dito dan kula lok bengal. Mas yakin, tapi curang serius Kak Dito. Toreh. Nek saking kerong ke lomba kerap. Sobung lomba, alomba, wa duaan. Saya selempang pote, Prabu Sakti, selempang merah, bade Cakrabirawa. Pada kelebun kadito sekeduan. Toreh oleh tereng bareng, jak kelopeannya bagi, jak ketep. Mohon lo ketep lo kenapa? Menabi lo anyabe, tengah teh, takok fatal. Keng mak emot kadinto, ada pegelen. Setuju. Dan kulit semua boleh lagi. Siapa na Cakrabirawa? Neka Cakrabirawa ki nyeng monyeng terpoter.
kecek tapo kepelengan nek sapine terputer tok. Nah, kadinto layar kadinto Cakrabirawa. Nah, tenggula kambang geser. Nah, kadinto Prabu Sakti. Pon posisi saya kadinto Prabu Sakti saya joki ponong ke Rizky. Rizky tangki. Rizky joki Prabu Sakti Rizky. Menabi Cakrabirawa kadito jokin besar lagi. Kaki. Hah? Corang raka kadito. Corang. Corang le, tahun yang besar ini kah. Sore posisi pada siap kadito. Sore tarik ke bingkeng boleh persiapan. Nah, sekedar memot babak pertama gelek saya masuk ke garis finish. Engki kadito Prabu Sakti Cakrabirawa kalah. Mangken pelepasan kedua napa Cakrabirawa bisa meles de Prabu Sakti. Otabe napa Prabu Sakti saya tetap masuk finish ke ade. Reo latin cak ketep teretan keng cak klopeanya beng. Nah, kadito pelepas bendera raja benih Cislawe kadito. Cislowe. Sepolo. Sanga. Belu. Peto. 6. Lema. 4. Telo. 2. Situk. Kilo lepas juga. Ngantos napa nih kah? Hitungan kedua. Sepolo. Sanga. Belu. Peto. 6. Lema. 4. Telo. 2. Situng. Merah siap. Pote siap. Ngantos napa deh kah? Aduh, saking kerengotan ki. Oleh sampean sing ngolati YouTube sekeduan gregedan kadito. Sampai yucul bareng menghayal makin lomba karapan sapi tingkat dunia, Piala Dunia kadito. Dunia akhirat. Kemarin itu nyen sobuk dunia akhirat saos. Narek. Ayo, aduh, lodik siap. Oh, pada datang ada toh siap, Cul. Prabu Sakti selempang putih, Cakrabirawa selempang merah. Pesera dengan kadito sebelkan masuk ke garis finish pertama apakah Prabu Sakti atau Cakrabirawa tokol pesera deka pesera. Wah, tetap Prabu Sakti tretan. Saya masuk babak kedua. Cakrabirawa menyusul Lastariana Prabu Sakti. Toreo Latin kadisa kisah Cakrabirawa, namun semasuk tetap Prabu Sakti. Empat belas